Gandanamuu irraa nafne kadureysaa fi hiyyeeysinis dhufu. Ka qabaataa fi dhabaan, mootii fi hawaasni, jabaa fi laafaan, dhiiraa fi dubartiin, xiqqaa fi guddaan, beekaa fi wallaalaan eenyuhuu irraa hin hafne ganda san keessatti argamna. Jaallan kiyya duraan dursa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Arraan tana qalbii teenyaaf qalbiin namaa akka birilleeti yookaan akka daawwitiiti yoo xaragan malee ni xurooyti yoo amma hadiisaa fi quraana itti himuudhaan xurii irraa oofan malee ni xurooyti. Saniif qalbii teenya jecha nabii keenyaa fasalawaatu rabbi wasalaamu alayhi akka ajajaatti isaan nu gaddabarsan akthiruu dhikra haadhi min ladhaat mee heddommeeysa isii mi'aa jiruu duniyaa murtuu taate san isiin du'a yaadannoo isii heddommeeysaadhaa jan. Yaadannoo isii heddommeeysuun akka boruu teenyaaf qophoonu nu taasifti, akka akhiraa teenyaaf carraaqanu nu taasifti, akka asif firan rafnee yookaan utalisoomnee yookaan laaffannee boruun teenya nu jalaa hin banne nu taasifti. Saniif nabiin keenya fasalawaatu rabbi wasalaamu alayhi an qabrii ziyaaruu irraa isiniin dhorke duraanii dhagaa ziyaara nulleen as dhufne jechuudha isin yaadachiifti waan ta'eef qabrii irraan fagaatinaa nuun jan. Nulleen irra warra qabriitiif rabbi kadhachaa السلام عليكم أهل القبور من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية أنتم سلفنا ونحن بالأثر ربين رحمة إساني فاقدو أرنوتي هاجمن برنو اللين نمتي هاجمنا نمني دوية قبري خيسة جرو نو جرو خنر هاجا قبا نوتي أران تنا چرى ربي خدچو قبنا چرى ربي خدچو ربي نولاتي جرى هنگا دوني قبرين سيرنت وان سكران ندوان انقبتنت توبان teenya qeebalamtuudha waan taateef barra yoo rabbi isaaniif kadhanne rabbi irraa waa isaaniif furuu dandeenya. Qabriin ganda dukkanaati obboleeyyan kiyya, qabriin ganda rakkooti obboleeyyan kiyya, qabriin ganda namni dhufee itti salaamtaa namaan hin jenneedha, ganda namni dhufee itti maal keeysa jirta akkam ooltan akkam bultan namaan hin jenneedha. Haadha abbaan akkaan nama jaalatan, ilmaanii fi firaa'aaliin, rahimaa fi ollaan dhufanii bakka kanatti nama laalan hanga fedhan yoo si jaalatan guyyaa tokko boyanii ichi booda si jalaa galan namni dhufee kam oolte kam bulte siin jiru. Namni dhufee maal keeysa jirtaa quba si qabu hin jiru. Qabrii waa lamaan irraa takkuma taati yookaan ibiddaa yookaan jannata. Yoo jannata keeysa jiraattee sumaatu irraa haadha jira. Yoo ibidda keeysa jiraattee sumaan rakkoo jira. Namni abaluu keenya rakkoo keeysa jira jee dhufee si laalu ilmoon tee dhuftee asis hin laaltu. Obboleessi kee obboleettiin tee dhufanii asis hin laalan. Haadhaa fi abbaan kee dhufanii asis hin laalan. Abbaan mana keetii dhufee asis hin laalu, haati mana keetii dhuftee asis hin laaltu. Kophaatee as keessa turte dubu. Warri kaleessa addunyaa gubbaadhaa deeman fassahabatul kiraam ridwaanullaahi alayhim saabonni ergamaa keenyaa qaqqaaliinsan maatu qabla 10 qurun jaarraa 10 dura addunyaa irraa deeman yookaan jaarraa 14 dura addunyaa irraa deeman hanga irraa garaadachii keessa jiraachaadhaa jiran. Fanahnu na'iishu في بطن الأرض أكثر مما نعيش على ظهرها هنگا دويدتشي قبا جران نجالا قرادتشي خيس جرات شوراف تينيا أرى أبابوني خينيا أخاخوني خينيا أبوني أبوتا خينيا هارولين تينيا warri isaan dura turanii sundi isaaniitu garaadachii keessa jiran hedduun keenya haadha teenyaa nagarre hedduun keenya abbaa keenyaa nagarre hedduun keenya abbaa keenyaa nagarre hundi isaanii garaadachii keessa jiran. Eeguma nuti dhufnee dachii gubbaa gabbuunee fi as jidduuhu namni takkaa salaamtaan jiiniin ka garaa dachii keessa jiru waa jiru garaa dachii keessa hin jiraanne hanga guyyaan qiyaamaa ga'utti namni dachii seene ol deebiin isaan jirtu. Gana gaafa qiyaamaadhaaf garriin afuufamte akka meeraa dachii keessaa magarree hundi keenyaahu ka'uudhaaf teenya. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya gaafa fayyaa dhabdee laaffattu namoota hedduu si marsee sirra tatta'a. Saayiboota kee, jaallan kee, fira kee, rahima kee, aanaa kee, aantii kee ollaa kee saayiboota wajjin guddatte obboleeyyan wajjin dhalatte haadha abbaa irraa dhalatte si marsanii si bira tattaan isaanii si bira tattaa'u beekaa turte gaafa qabrii keessi kaasan ammoo isaan tokkollee biraan agartu nama ati takka agartee hin beeyneetu si ol kaasee man rabbu kasiin jaa naakirii fi munkar lafaa si kaasanii si dammeeysanii qabrii keessatti ol si dhaabanii akka hadiisa bukaarii muslim keessa jirutti si teeysisanii man rabbu kasiin jan dubo rabbiin kee eenyu siin jan. Yoo nama rabbitti amanii arraan tana khayrii dalagaa ture taate yuthabbitu Allahu alladhiina aamanuu bilqawli thaabiti fil hayaati dunyaa wa fil aakhira warra asirratti toltuu dalagan warra irra tokkichummaa rabbii agarran warra irra shirkii fi shakkii keessaa bahanii tawhiidaan rabbi tokkichoomsanii rabbi gabbaraa turan warra waan dalagan hunda rabbumaaf jecha dalaganii tadhiisuu qaban rabbi jecha dhiisaa turan
إسان ربين أستي سجتيس جتش غاري أفان كايا من ربك غافة جنين ربي الله ربين كي يا الله إسا توكيتش فكاتان قبنه إسا توكيتش صاحبان قبنه خندل لخندلتين خربي توكيتش سبحانه وتعالى دب مران وركم سيس ربين كي يا إسا سنجين ورّي أسر غاري دلق ديبسا دبون منافقا في نمني كافرا كمشركا أمو غافو الكاسني غافتن من ربك يو جنين ها جي كاريت أفان بنيها فوان ديبسون قبو اتيانسني من نبيك أمنتين تهو وما دينك أمنتين تهو مالي جنين تنالين بيخو نبيين كي مالي جنين كنالين بيخو خرب بيتي أمن امو نبيين كي مالي جنين محمد صلوات ربي وسلام عليه أكسد ديبسان يو أمنتين تي مالي جنين اللي أمنتين تي إسلام النارجيت ديبسان خنولا جنتا بنني في هنگا اجسا لالتے گرتو بلسني في إرابا لتي ركون قبريدان فراش جنتا خيسا قدو في أفني في حرير قبان وسني في نم نومة العروس هريبا نما عروز جرو يخاو هريبا نما عروز جرو هريبا فكاتورا في جريني برادي من أرقا جنتا تمولسني خان أمو دوين سيسا دوان مدوشا إسان دوان سنو سوغارا دنيا تندواني لسار الجبال ترابا سلا غاري بيّة تاجن دبو غاري سلا إساسا نندوان بيّة تاجن مدوشا متا خيسة تقلق كساني الدام فجاسا إيانسان نيچه خيسا إيو واني هندين دقيسي جنبين كينيا فصلوات ربي وسلام عليه إلا الثقلين جني في إنسي ملي جني في إنسي قفاتون دقينيا إيانسان نيو أچي دوودچي ولك أبدي اتي دوكانو اتي فوداي بدات تبناني برادي منين بانا وأسوق يامان الرمانوت تاتي جيچي خيساوي واتا ماليف جنان بلان بياوچي بلا چورا كجانسن خباتي ياسي قبت چورا أسو بيمواجي يامان تاتي قبت ديجا خجنة الترف جنيني برادي منيس أسو أسماء نخاص باتني جاهونيس اتدولتي جرتي وان تيب جچو وبلي سخي وبلي تيتيا قبرين إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار تكا چفي جنة الراتات نوتاتي وخام بولي بدر راتات نوتاتي لمان الراتكما أباتو لچو فلتا أبان لچوتو فلتا چفي جنة الرات سيتاتو چفي جنة الراتات قبرين تي سيتاو يو برباد سما تاسفتا بولا بدار راتات سيتاو يو برباد سما تاسفتا يو قجلت جنة يو جلت عذابا أنا إسني ربي عذاب جلانو باسي ور جنة نو هاتايسو جولما تينيتي قبري تنا غبا ارسي رمتي جرتين ارسي رمتي تكا غرتن كنتي چتا مگرسيتين دويدا إساني قبادا بيلدا إساني تفواسني چتا هامي أمدتي هقوتكا بيلدا إفيتين جراچي فچادا جرن مني خمانا ور دميتين نموت يدو أسكيس جرن حيوتا قرقودا أسكيس جرن يموت الصالحون ويموت الطالحون يموت الحكماء ويموت الجهلاء ويموت الجبناء ويموت الشجعاء غوتوني دماني أسجل جرن أرجوني دماني أسجل جرن دوينوني دماني أسجل جرن dubartoonni dhumanii as jala jiran dhiironni dhumanii as jala jiran namni as jala hin jiru guddaan du'ee as jala jira xiqqaan du'ee as jala jira hayyuun du'ee as jala jira jaamaanis du'eetuma as jala jira namoota gosa hedduu kuma addunyaa isiillee baadhattee taa'u ni jirti qabrii tana jala nuti hin beeknu malee warra azabamu jiruutu jira warra immoo rabbiin jannata godhee fi rahaadha jiruutu jira namoota hedduu as jala jira nulleen boru dhufuudhaaf teenya ni turra moo dafnee dhufnaa allahu aalam rabbii tokkichaatu beekam bakka ni dhufnaa amannee jirru tayoom dhufnaa hin beeyne nama nasiiba jiraatu waan ta'eef nuti dirqama keenya carraaqachuun dirqama keenya jabaannee baachuun dirqama nurra jiruudha arra yoo laalte dachiin tun asiin gad mitira 200 caala gaffagaatti akkuma gartan kana seeramtee citaa bareedaa kana magarsitee kanaan taa'aa jirti fa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun anaafatis as dhufuudhaaf teenya obboleessa kiyya obboleettiitiyya boru citaa duyda keenya gubbaa beeyladaaf gandi hammachuudhaaf ta'a fa inna lillahi boru gartee namni duyda keenya gubbaa bakka hedduutti numaa qabrii gubbaa waa facaafatanii midhaan gubbaa muratanii kun akka karaan keeysan baaneef akka namni keeysan deemneef seeranii mukkeen baaftee bineensirra galee gaafa asii nama rakkisu bineensaa acharraa jiran malee bineensaatu as keeysan nama nyaataan baana citaan sii waan biraatti amma roobeef hangana malee guddatee booda namni keeysaan mul'atuun baana citaadha duyda isaanii gubbaa namni haammachaa jira obboleessa kiyya obboleettiitiyya awwanniin sii dhaamu anaafis mataa kiyyaafis wantiin dhaamu hadaraa rabbii jabaannee akhiraa teenya haa tolfannu jabaannee gandarraan hafne kana haa tolfannu gandi kun ganda qabaataa fuudhee dhabaa dhiisuu miti
ganda dhabaa fuudhee qabaataa dhiisuu miti, ganda mootii fuudhee hawaasa dhiisuu miti, ganda hawaasa fuudhee mootii dhiisuu miti. Shaabii fi mootummaanis bakka kana dhufuudhaaf ta'an, jabaa fi laafaanis bakka kana dhufuuf ta'an, qabaataa fi dhabaanis bakka kana dhufuuf ta'an, xiqqaa fi guddaanis guyyaan isaanii geenyaan as dhufuuf ta'an, dhiira fuudhee ganti kun dubartiin dhiisu lachuu dhufuuf ta'an, dubartii fuudhee laaftuudha jee dhiira jabdu jee dhiisaan jiru ganti kun namni hundinuu ni dhufaan baana. لو كانت الدنيا تدوم لواحدا لكان رسول الله خالدا مخلدا. وسوى أن من أسر هندو تاتي إرجمان كينيا فصلوات ربي وسلام علينا ما الدنيا الرزلالم ترتهن. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. وسوى من أسر هندي متاتي نبي محمد فان نما زلالم أسقب وارتهنين بانا. نبي الله موسى قاف ملك الموت نترفو. أكاديث بخاري خيس جرتين أنبيوت ربي سبحانه أنبيوت إسا ربين قاف ملك الموت تيرقو ملك الموت وجه والأركن. نبي الله موسى قاف ملك الموت نترفو ملك الموت ندفه قافت تولسينو روي سافور ودافك ديمو قافت تيمو نبي الله موسى دواني إجا خيسا بوسني ترن إجا يفقبه ملك الموت قم ربي تول ديبيا يا ربي خيّا أرسلتني إلى عبد الله يحب الموت قبر شدوان فين قبر شدوان جالا نبرا نرقت يا ربي خيّا قافجون ربي ديبي موسى دان دويدة دي بيتشا دويدة سنقادا أكن هركا خيتين دوي بوخين تكتا هركي خيتويته وقاتو كوتي عسيزا بمتوجين جن اتقاد ديبي ربي نجا ديبي سيفي رفي موسى دان دويدة سنقادا ودو بوخين هركي خيتويته وقاتو كوتي عسيزا بمتوجين أتشبو دو مالين تهاجني قافة النبي الله موسى harki nabiyyi Muusaa harka xiqqaa akka xiyyaa fi keetii kanaa miti. Harka yoo namaan qabale Muusaan namaan ajjeesuu beeka. Harka jaba qaba Muusaan harka guddaallee qaba. Buuqiin isaan akkana duwida sangaa gubbaa harkarra kaayan buuqii kuma hedduu ta'uu dandeessi. Sila hanga irraallee jiraachuu dandeenyiin baana. Garuu achi booda maaliin tahajanii gaafatan. Achi booda ni duuta yennaaniin eega duuti du'uma taate. Ammuma duunaa wayyaa bakka kanarraa gara Beeytal Maqdis achi na dhiheeysaa. Achitti ruhin tiyya haa baatu jedhii nabiyyi Muusaan as dhiyeeffamanii gaafa sumarraa ruhin isaanii baateen baana. Addunyaa irra turuun osoo taate ambiyoota rabbiin filachiisu saniitu addunyaa gubbaa turan. Turanillee du'aa booda jira waan taateef waan turanis namarraa nafne osuman turre har'aan tanatti qophaa'u nu feeysa. Yaa dargaggoota keenya yaa shamarran keenya har'aan tan hangam takka du'aaf qophaawaadhaa jirra. Hangam takka rabbii keenya sodaachaadhaa jirra. Hangam takka ganda kana dhufne jennee firraa eegaadhaa jirra. يروى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان رب الرهاجالة إذا وقف على قبري يبكي جندبو يو قبري قبار في رابطني بوياجن حتى تبتل لهيته هنگي ممان أريد إساني جيسوتي بوين جن عثمان يا عثمان جنين تذكر الجنة والنار فلا تبكي إبدا ليني عادت جنة ليني عادت يخاو إبدا في جنة دبت فلا تبكي هم بوچو وتذكر القبر فتبكي يو قبري عادت يو قبري دبتني بوچا مالي في أنن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارجم ربي تنخجود جهجان عثمان القبر أول منازل الآخرة القبر أول منازل الآخرة قبر درجند آخرات فإن نجا صاحبها فما بعده أيسر صاحبني قبري تنا هقاد يو قبري سينو يو قبري خيسن نجابه وانت قبري بودا نجيان يوم مو قبري خيست أمرين اتجابات وان قبري بودا تحمتودا وان قبري بودا تجبدودا وان نبي ربي جانيفين الله تقبري خيسن نجام بهمونين قبما قبري خيست أمرين نجابات مونر لافتی ديبسا ناكريمون کرسن نين ديبسمو ديبسوان جوانين صدا قبوفين دو كان بويا جن عثمانين رب الرهاجالتو أمة نور غغاري دا أمة جنني الدنيا رت رغا بهمه فيتو بويا دا توري أبو بكر الصديق رب الرهاجالة وانجن ويتواي قبريتي في واي آخر آيادة وصوهم مخته مرميش دمي بوبين نفوته مالين قبا جچورا مدتن بكبراتي وانجان وصوه الرفنس يخاهو قرتين رفنس أريد مسلمة خيسا ميري إساوات جين جنة سينو صوين ته مالين قبا جن أبو بكرين هلا جنة هندر رايا ومن سنجچو وصوه الرفنس أريد مسلمة خيسا ميري يخاهو أريد يخارفين سمسلم الرميري إساوات جنجنة سينو سوين تهجني قاباتورن إنو
Abu Bakr Siddiqin gaaf tokko osoo deemanii shimbirroo muka gubbaa oriitee taphattu arkan ni booyan Abu Bakrin dhaabbatanii yaa shimbirroo isinillee hiraar hin qabdan taphattanii olii gad oriitanii akka feetanii nyaattanii dhuydanii jiraattan gaafii hin qabdan namni isin gaafatu hin jiru gaafii akhiraadha gaafii jannata yookaan ibidda wanni jaamu isin biran jirtu hiraar hin qabdan yaa shimbirroo osoo hin isin ta'e maaliin qabajanii gaabbuu turan Abu Bakrin rakkoo bakka tanaarraa jechuudha. Obboleessa kiyya obboleettiitiyya ergamaan rabbiilleen fasalawaatu rabbii wasalaamu alayhi law ta'lamuuna ma a'lamu ladahiktum qaliilan wala bakaytum kathiira osoo waan hin beeku beeytanii irra guddaa jiruu teeysanii boohicha fixxan waa xiqqoo qofa kofaltan jandubo waa xiqqoo kofaltanii irra guddaa jiruu teeysanii boohicha fixxanii wamaa talazzaztum binnisaa'i ala alfurush wamaa talazzaztum silaa waan qananiitan dubartii wajji ol deebitanii firaasha irratti wal qunnamtii raawwattanii tanaan waan qananiitan jandubo riwaayaa imaamu ahmad wadittu law kuntu shajaran tu'dad osoo hin muka tahee muramee shidamee daaraa tahee maaliin qaba jechuu gaabban dubo ergamaan rabbii fasalawaatu rabbii wasalaamu alayhi amrii asii jajjabina gaafa harkan jechuu obboleessa kiyya obboleettiitiyya namni gaafa du'e mammaata qaamat qiyaamatu jan namni du'eetuma asirraa kunnaan qiyaamaan itti taatee jirtii beekim qiyaamaa gamasiisan hin eegin taawaasaa wajji sittaatu ati duutee qabrii gaseennaan qiyaamaan sittaatee jirti yookaa jannata yookaa ibidda lachuu amumarraa si eegaltiin baana tanaaf jabaannee rabbii keenya sodaannee akhiraa teenya tolfannee waan rabbi irraa nu seera irraa fagaannee jiraachuu nu feesisan arra dubartoonni keenya karam deemaa jiran qabrii irraanfatanii dargaggoonni keenya karam deemaa jiran qabrii irraanfatanii kalee isa joolluma akka isaanii feemasa taatee sooshaal miidiyaa gubbaadhaa miidiyaa girgireessaa turte uffata ofirraa darbitee duwwaa akka feete taadhaa turte ta'arra qabrii jirtu meeqaantamii meeqaa jira saahiboonni keenya kakalee isa ibaadaan ittiin gadooyne kajammaa fi jummaan ittiin dabarre meeqaatamtu arra qabrii jira obboleettiiwwan keenya kakalee isa sooshaal miidiyaa gubbaa gabbuu didanii qaama qullaa waraabaa turan taphatanii maalaayaanii waan hin taane keessa galaa turan arra meeqaantamii meeqaa qabrii jira obboleeyyan keenya kadhiiraa kakalee isa muuziqaa banatanii akka fedhanii dannasaa turan arra meeqaantamii meeqaa qabrii jira gaggaariinis kutan haamoonis kutan lachuu ni qabna qabrii jalaan yaa obboleessa kiyya obboleettiitiyya anaa fi ati yoo hammaanni as jala dabruu deemna moo gaarii taanii as jala dabruudhaa deemna gandi kun ganda namni irraa hafuu miti ni turra malee naa fi atis waan hafnu ni turra malee naa fi atis waan hafnu ni turraan tunuu hamilee teenya malee guyyaa duunu waan beeynu فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نمو قيان ساقينيان دقيقات كدرت درفمون انجرتو بودانون سنجرتو ساعة كاف بودنان سان انجرتو ربي قدان قرآن خيسد دبتين علمنا ما وقادو تترفت ونني جو ربي لولا أخرتني يا ربي خيوسو بودنان ستين هدو متي إلى أجل قريب واتكم تكوسو بودنان ستي يا ربي خيام فأصدق واكم من الصالحين صدق الديتين كبين خيتكو ديسيتين برادي مجرام بانكتي ولتولا تريدور تكان صدقني أما بود صدقديتين وان غاري سوجدي صلاة اللي جبيسي خيري هجدي همر رافقادي هم تور رافقادي أچي بود نفرتا يا رب سولنا دي بفتجاجي ديبي ننجر تجار رب سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ديبي ننجرتو وبليس خي وبليتيتي الرومانتنا من خينها تلفنو yoo taqwaadhaan sodaa rabbiitiin guutamnee qaalii rabbii goonee hamtuu irraa fagaannee jiraannatee yaa bareedina mana keenyaa yoo qaalii rabbii irraa fagaannee hamtuu hojjannee jiraannatee yaa xiqqeenya mana keenyaa mana xiqqeenyaa rabbi nuun geessin daaral bawar rabbi ganda san nuun geessin warra gartee jannatu adnii fi jannatul firdawsii fi jannatul maawaa keessa qananii'u ollaa ambiyoota warra qubatunaaf isin rabbi nu haa taasisu warra ganda kana jiran kamana isaanii gubbaa dhaabbannee yookaan mana isaanii cinaa dhaabbannee haasawaa jirru kanallee rabbii warra jannataa isaan haa godhu abboota keenya akaakota keenya warra gartee nu dura amantii tana dhaalanii gara keenyatti as dabarsan hedduutu as keessa jira ara namiin aliif irraa gare as keessa jira obboleeyyaniin kalee isa aliif wajjin qaraa ture hedduutu as keessa jira ana rabbiin jalaa na hambisuun na jaalateetii miti isaan dafee rabbiin kuchiisuun jibbeetii miti guyyaa isaanii gee guyyaa kiyyaatuun geeyni hanganuma garaagarummaan jirtu anis gaafa guyyaan kiyya gee asumaafin ta'a atis guyyaa gaafa guyyaan kee gee asiif teeysa yaa obboleessa kiyya yaa obboleettiiti yaa yaadannu akthiruu dhikra haadimi lazzaat nabiin keenya akkas jedhanii fasalawaatu rabbii wasalaamu alayhi isii mi'aa jiruu duniyaa kuttuu taate san yaadannaa heddummeeysa
yaadannaa isii heddommeeysaa janduboo yaa baleeysu yaadannaa isii haa heddommeeysinu arra yoo laalle rahimni keenya meeqaantamii meeqaa garaa dachii keeysa jira eeysa jira warri nuti irraa dhalanne isaan kunnaan nuti dhufne arra nuu jira borullee nama biraa jira amata 50 yookaan amata 20 takka booda anii fi atiin irraa addunyaa girgireeysaa jirru kun tokkon jirru quba qabaadhu nama biraa dhufee bakka tana jira hanga feene addunyaa yoo bolollee irra jiraachuu hin dandeenyu hanga feene addunyaa yoo jaalanne irra jiraachuu hin dandeenyu hanga feene addunyaa yoo jibbinee sirraa deemuu hin dandeenyu guyyaa keenya eegganna gaafa guyyaan keenya gahe waan rabbiin ittiin galtan nuun jeen galla khaatimaa rabbiin haa tolchuun ammoo hedduu bareedduudha saabonni hedduu khaatimaa sodaatan laata akkamitti addunyaa irraa gallaan hedduu isaan yaachisaa turte arraan tana tollee boru toluu keenya rabbiitu beeka arra khayriirra jirraa borummoo khayriirra jiraachuu keenya rabbii beeka qalbiin namaa harka rabbii keeysa jirti quba rabbii jidduu jirti yuqallibuhaa kayfa yashaa akka fedhe rabbiin akkana gara gaggalcha qalbii namaa وكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم الرهدون دعاء نبي خينا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ربي قلبي ما غرق قلچو قلبي تينا دين رنو سبچي سجني كرت النبي ربي دين ر قلبي تينا رغاي سجني يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا ربي قلبي ما غرق قلچ قلبي تينا غم دين غرق قلچ جني ربي خرتن الرهدو دعاء ثاني تنا خرتن نبي ربي خربين قد غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر دليتي تخطي استغنى اللي سيدي سجين خجنة سينو نساني مركنويتي في جرتو أكنا ربي خرجا ترى نلين ها خدنو خاتمات يا ربي نها تلچو ورا غارين الدنيا رجل ربي نها تايسو ورا غاري وجميل كاو ربي نها غدو يا بليان كي يامرين تندو نما يا چفتي نها يا چفتو ارا وفنه ببرينه ديمنا الرقالي وفتا فلنه وفنا الرقالي جيرينيا الرقالي نياتا رغاتي فلنه نيانه دوينا borummoo raamootu nu nyaachuudhaaf ta'an duunee iitoyinee dhoonee raamoon nu nyaachuudhaaf teeyse arraan tana waan feene nyaanna summa ta'akulu nadduud mixiituun nu nyaachuudhaaf ta'a raamootuun nu nyaachuudhaaf ta'a duyda keenya gubba namni citaa haammatee beeyladaa isaatiin jiraachisuudhaaf ta'a namoota gaggaarii meeqaan tamii meeqa addachii jira mootonni kaleessa Itoophiyaa bulchaa turan hundi isaanii garaadachii jiran warri addunyaa hoogganaa turan hundi isaanii garaadachii jiran warri Ameerikaa bulchaa turan hedduun isaanii garaadachii jiran warri Afrikaa bulchaa turan hedduun isaanii garaadachii jiran hawaasa miskiina ajjeesee mootatan dhiisu rabbiin miskiina ajjeesee dureeysan dhiisu rabbiin fokkota ajjeesee bareedaan dhiisu rabbiin jallaa ajjeesee qaceelaan dhiisu rabbiin hunda namaatu ni ajjeesa namuu guyyaa fi eeggata jiruun hanga feete yoo namaa bareeddellee namni waa xiqqoo keeysa jiraata irra guddaa jiruu teenya ammoo garaadachii keeysa jiraanna osoo garaadachiin seene duydachii gubbatti waan gaafa garaadachii seene nu fayyadu haa dalagannu hamtuu irraa haa fagaannu khayrii haa hojjennu kanaan isin dhaammadhaa irra deebine yaa warra qabrii rabbi rahmata isiniif haa godhu nutilleen gara keeysan dhufuuf jiraanna yoo rabbiin fedhe turruu dafnuu guyyaa tokko dhufumaaf jiran arra as gubba jirra borummoo as jala jiraachuudhaaf deemna guyyaa as jala dhufuudhaaf teenyu ammoo hin beeynu guyyaan keenya dafuu mala turuu mala akka lachuuttu dhufuun dhufuudha turruus dafnuus ni dhufna kullu aatiin qariib wani dhufa jirtu hundi dhihoodha rabbiin rahmata nuuf godhee isiniifillee rahmata haa godhu nami rahmatatti haajamu nuhi kaganaa sakaraanni du'aa isaan eeggatu kaganaa dukkanti qabriidha wali qabaan qabriidha hacuucaan qabrii isaan eeggatu kaganaa gaafiin naa kiriimuun kar isaan eeggatu ka addunyaarra fatanaani baanamooni kufnaan beeyne ka kaatimaani tollamooni bannaan beeyne nami rakkoo keeysa jiru ka rahmata kadhachuuf itti haajamu caalatti nu hin baanan rabbiin isiniifis rahmata haa godhu nuufis rahmata haa godhu warra kaatimaa bareedduudhaan fuula rabbii galu rabbi nu haa taa'isu gaafaas dhufnu warra sinqii bareedduun as dhufu rabbi nu haa taa'isu qabriin nabiin keenya fasalawaatu rabbi wasalaamu alayhi Sa'ad ibn Mu'aaz namni kumni 70 maleekonni kumni 70 akka janaazaa isaanii dhuftee irra salaatte nuuf himanii osoo qabrii irraa namni najaa bahe law najaa ahadun lanajaa minhaa Sa'ad ibn Mu'aaz jandubo silaa Sa'ad ibn Mu'aaz najaa baha jan Sa'ad ibn Mu'aaz ka arshii rahmaan isaaf sossooti ihtazza arshur rahmaani limawti Sa'ad ibn Mu'aaz Sa'ad ibn Mu'aaz akka du'een arshii rabbii akkana sossoote dubo isa san qabrii walitti hacuuce jan hangala feem cinaacha kanaa saniin takanaa saniin alaa kulli haal nama muslimaa jaalalaaf fi qabdi jan nama muslimaa jaalattee baga nagaan dhufteettee kasitti fi qabdi jan fi qabuma sanii gaa hacuucaadha dubbiin jabdu nama kaan ammoo caccabsiteeti marrimaan isaa funyaaniin keessaa yaafti wali qabdee hacuucee
lafee cinaacha bitaa mirga fiddee ta mirgaa bitaa geessite jechuudha. Rabbiin najaa nu haa baasu amrii jajjabduun nu eeggata. Arree makiinaan gara siin galtee xiqqoo ilkeen sirraa cabte gosti tee hundi horiitee dhuftee si bira dhaabbatti. Yoo xiqqoo miilli kun si falatame namni kee hundi iyyee buqee dhufee haakima kamtu jabaadhaan kamtu gaariidhaan si wallaananii si bira dhaabbatanii si galchan. Boru namni si wallaanu hin jiru. Kalafeen bitaa mirgaan si baatee ta mirgaa bitaan si baatee funyaani marri man si keeysaa bahu dubo fa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Rabbi anaa fi isinis kaatimaa nu haa tolchu jaallan kiyya waan jennuun qabnu jabaadhaa bakka jirtanii ifeegaa hamtuu irraa fagaadhaa khayrii hojjedhaa shirkii fi shakkii keeysaa baa rabbii keeysan qulqulleeysaa tokkichummaa isaa mirkaneeysaa jiraadhaa rabbii warra kaatimaan bareedduuf nu haa godhu dalayni ittiin jirtu hadiisa arba'inaa keeysatti nabiin keenya nuuf himanii as-saadiqul masduuq namni khayrii dalagaa turee eega duu dhiyaate gara sharrii kutee achumaan kaatimaan isaa baddi gariin hamtuu dalagaa turee eeguma duu deemu tolee kaatimaan isaa tolti hin beekamu an toltuun dalagu jireenneefitti amanuun hin barbaachisu beeyna alkhawfi warrajaa kajeellaa fi sodaa jidduu jiraachuu qabna laata dalagaan tiyya qeebalamtee ittiin ni milkaawaa waan juu sodaachaa jiraachuu qabda lakkii rabbiin ni wanarraa qeebalan waan milkaawaa kajeellaa tanaas qabaachaa akkana jiraachuu qabna malee jala murree warra jannataati yookaan obol warra jannataati jechuu abadan hin dandeenyu. Ni aanna akka rabbiin subhaana wa ta'ala khayrii isaa irraa qeebalee milkeessu waan juurra gabaabbanna malee abal warra jannataati jennee jala muruu hin dandeenyu abal warra ibiddaati jennee itti murteessuu hin dandeenyu garuu nabiin keenya fa salawaatu rabbii wasalaamu alayhi osoo ta'anii gaaf tokko janaazaan irra dhuftee waan ja'an namoonni hedduun faarsan namni kun nama akkanaati jennaan wajabat jannabiin fa salawaatu rabbii wasalaamu alayhi nama kana jannanni sabatteefi jenna kaanillee hamtuu isaan namoonni hedduu haasanii dubbachuu turan kanallee wajabat jannabiin sabatteef yookaan raggaateef jan kanaas maal jechuudha ergama rabbiyyanii gaafannaan kana khayrii irra faarsitanii khayrii isaa haasoytanii ollaaf tola jettanii rahima maxxanfate jettanii jannani raggeefi jan kaan ammoo hamtuu olla dalaga jettanii hamtuu hojjete jettanii ibiddi raggaateefi kanallee hujii isaaniirra dhaabbatanii murteeysaniif jechuudha itti murteeysan maaliif jennaan antum shuhadaa ullahi fil ard hawaasni addunyaa gubbaa jiru kun ragaa rabbiiti addunyaa gubbatti kanaaf namni khayriidhaan ragaa baheef rabbiin khayruma san godhuufi ni mala jennee bira kun nama namni hamtuu isaa hedduu baay'isee kana moojuun illee nama sodaachifti dubo nama sodaachifti warra gaafa isaan asirraa deeman namni khayriin ragaa bahuuf rabbiin haa taasisu ergamaan rabbii fa salawaatu rabbii wasalaamu alayhi wahyiinis beekuu ni dandeenyanii akka kiyyaa fi keetii miti anaafetu abal warra jannataati abal warra ibiddaati jechuun nun barbaachisu ni aanna rabbi irraa akka khayrii argatu achumarra gabaaban alaikum warahmatullahi wabarakatuh telefoona abiddan irraa fixe lafa balloo gartan tana warra qabriitu keessa jira obboleeyyan akka keenyaa kafoon akka keenyaa qaban rabbi khaatimaa nu haa tolchuun illee nas dhufuu teenyaa jabaadhaa waliin isiniin juutanuma galatooma ulfaadhaa hangaammaan nu wajjii warri turtan sheer godhaa wal biraanis gayaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh ila liqaa